Khasi Students Union KSU kala pentip bakan beteng ban kenra ya kinong tre bar jela bat kala ban jorro ya ke sorkar jela ban pentre kam ya ke an halor ban tem ya ke jingwan rung kertep ki bar jela ban tre ban kata hak jela u presiden ka KSU samla lambok starwell marngar ula ong ya kene hadian ke jingya keren bat menteri rang ba ke jela Konrad ke sangma haka khat kendai terik naitung une unong ya lam ula ong Kajingya keren hi kalong halor ka Meghalaya Interstate Migrant Workmen Act, ula ongru bakimat ki baya keren kalong halor ka Inner Line Permit ILP, bat ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA arjar khanriu. Henry kani kajingya lang kamsyam lapan hun ya kinong yalam bat kit khot ka KSU. Ha ka baya day bat ka jingkun thok ka sorkar pedeng ya ka an MRSSA ka KSU kampat yo ya ka jingpen syai ka basyai. Ula ong banakaliang ka KSU kala ban bet ya ka sorkar ban pentre kam ya ka MRSSA arhajar khanrio. Ula ong ru baka district task force ka tre kam tang hasor shilong Henry Shakiwe ki district kadang thiak thai. Ula ong ru bahadin ka jingkhenra jongki ya ki barjala haribhoi haka hendru trik naitung kilalap ya ki breu ki bomdon ka epic pan card adhar kan Henry hadian balapan phai ya ki letsha infiltration check gate habernihat ki siulai spa bat ki yo ya ka pas kumbathet tiket lucky draw. Kaba ka KSU kamla ban pediang bat omsngo ya ham. Bayadep keren sebagai interstate migrant bermanfaat. Kamat kebangiban itu pada sepangka IFP pada maris. Andai siam kebanongkong ong ba isi banwan maka jingit dia tai ka MRSA kami tangki sumarui dan lang untuk lang bisa malam. Masarai sebuah ke buat saya sapat bisa bilang fair pada keren lor kani. Andai kumbangi kli ya kai kata kaba kasakar dia ketentok apa pai no ini ka MRC sekar jelar tempat long kita nanti basai badai tempat i lebih khmat tapi ketentok sekar dia lagi ngiban balik ke program sekolah bagian ajakan hang tu lah dan district sports for free DC untuk speak untuk di borong stasiun haman kita seperti Hai kumeng sosok kita district sports kaya tang ni polong ba solong haba kila khot kumba hiu tani kisnong be ter ban yer jumut ding so thu sa chui district na so be dan tia thai de ni ye ban ni sarkar ka ham so thu namar ba jinglong juman diberi workshop na sobat birum jala juni tempat kamsla yang syu thu ru kani ga an ka ba wara kamtam sarkar ajar arpau ru yang syu patai bakai misyam ngilap kolong dan terpidon diberi kiba tang efek rukim dan pankat rukim dan adhar rukim dan gibe nang tu pilih properly tu infiltration segi nang tu isu les pa nang tu bio tu pas te ko minta ki kolong ba ngaslo ba ya ka an hap sulong tek tu ka tiket pitro ngaslo ba kolong ba lima ma pedian ko ni so ya hap itu di in sepek ka sarkar bali ini dia ada kut kam bang su kut tajing eksamen de ngir nang eksamen sabar nabili ka sekretariat kalau bikam gilikan penyak kayak gitu baik ya ketua Interstate Migrant Workmen Act sebagai juga sentral la amen biru dekat state wajar khatwe hang tu kandai ben ong ba kate tang yu tau nong tre kate kontraktor kadang penalti kadang ka fine di kade ke bawah tu juga state ke ba wara ajar paulai di ong bakala pasti utang kan utang sana ajar kontraktor di sana jar gede itu kontraktor. Hari ngaso ban ong ba ini perking ikran tar. Kami ni perking ba lalu kontraktor ule ya ke babakla. Kompai PI. Kalau ke state na tarai. Kadi kamram jom tak concern department ke kam ba punu ke bende. Andai kumbolong utang iba ya gitu bomdon kot konselaro. Bomdon semadan ye. Idon ki FIR ban yang jom ki snat rekam reseng kila mudui persak itu kelompok kamsar ngamte sarkar kaleyu biswamen kaleyu rai ajaka banang budian kita ki beri borong bi an rai iba budian ban international dan ya keren sekali pada menoi akun markaliang ba sarkar rai superseo ya sarkar tapi kan mau kata kajing ulong kajing pas resolution ajak kendai akad kendai terima upra adu kadai ji tenang pak ba kita bersong apa sekretariat apa kan ru saki plan-plan apa ro ru ngut dan wen persa de kamdon pun kata ngatarai kadai pat saka kamram pat ajung kita tiba adan po ski bapak ba kami nanti
ketika meram dipingin pun rumah pun ulang berkenjai tiap sekang po nombak tiba ai fikir ketika po celah.